kureba GNTV uko yona muri mwabaze yo gutwatunga umugisha munhango munonga ukuba ngo tubaretera amakuru marungi agarugamba ahashiterane ikirumuncyija iki mukumanya mwena kimutwerene mureba GNTV kandi kibarkweta light up ankore mbenu ngo kumukutureba hano nuko tukwatanise hamwe kandi turi kucyaringa urukiko ruhango munonga rukwebembera aba bishop bona kandi na aba Pentecost bona kandi uko turi kucyaringa mwenu munkereze izoberi baretere kandi ukusima kwa twena butukikirire abarhanuya nabarukutureba akuryoho na muri ekinshonga eringu right up yakwata umurro yakwata hanse na iguru abantu bona barumuna bambuka boma siyona rero nimune yambuka kandi nito tukuza kusigo kunoku nahabwe cyo nicyo kwenda kutwara kandi mu gishogo na bagenzi bita mu bana bakiza kutweyungaho nutwara mu gishogo kandi kwakira mugenzi wito tukorira hamwe tukagira ngo umukiterane iki nicyo garwa busya ingasho ogarra revival umuryankore eriye yabire mu rukomo rwenda ashatu mpaka bayishenkuri tuyitubente babagambiraho ibatizeho mwenu ni twara kandi mu gishogo bagira ngo ekabene tandikira abashenkuri twe mu cyacho Uganda nubaye bibatimbira amazi bago nubaye bagafukwire nubaye mbwenu ntugaraka hamize kandi garaka kwakira ugarwa busyoko nicyo turukwe kira shitwe tatenkuri twe abatimbire amazi bago kandi kugira ngo vukuba ko barakumanyaho urukorga barakumanya naho kuza kandi rahanga atiro mu gishamunonga kandi kwatanisa hamwe umukiterane ikintu cyo kiterane ninjya cyo kubanza cyo kubasa kutureta twena twijja hamwe kugamba ahaburunje bwa mukama kandi nanubgamba ari Kristo mukabantu bamwe mwenu ni kusima okuba aha GNTV kandi kireki ntahibwo mugisha kugira ngo Bishop Nasan ahimsubwe kandi arahamwe nitwe twakwakira ugire bigambo bwagambiraho abarukutureba aha GNTV tubase kweyongerayo nabagenzi bita bana baza kutweyongeraho mukama abaherezo mugisha akubanza yenda kusima rahanga ego abwa Bishop Cyrus tayibwa kandi umuhereza mutayi wanje nabandi bahereza batayi bitu ukora hanga tiro mugisha okutebe kansa ekiterane eki ekitukweta right up ankore mission conference ero kutandika 2014 kahendera 2018 eya tebekansibwe ningo arhanga akaraba mu pastor Patience Museveni wa Gogo pastor wa Covenant Nations Church kandi utkumanya Ruhanga akamujuna yamuhereza umurimo muhango ubwo kubura ikigambo cya Ruhanga kandi turukwatanisa nabatayi banje umurimo uko ekiteka cyo kukizire cyo kugira ngo tugire okwerundana uko umuri ankore nkabareberezi ba Anglican Church ninga Church of Uganda abukorwamo gureta ankore na harimo ankore diocese harimo West Ankore diocese harimo North Ankore diocese harimo North West Ankore diocese kandi harimo na South Ankore diocese twayirundana twambugana kandi batubugana kandi batugambira kiteka teke cyo kureta conference kandi enkuru munonga ero kugira ngo ekigendererwa cyayo nkoko Bishop Cyrus yagamba necyo kuretera revival okujunwa okubaho okugumizamo kutagarishire nyuma bwenu na thimu wajereba ngo okufukara amaziba njimanyisa ngo iziba rikatabama njimanyisa ngo hine byagiremo amizi tubarunji ninga garimo tubaganywa kurunji bwenu nangwa hamwe no jakushanga kufukara konga ahamwe no kweya akaza mwa amizi amasya konga tukareba ngo umurimo gwa revival gwabaho kandi Ruhanga naraba muntu
kwakwenda kora umurimo gwe arabo muntu n'umwijika bwa Abisirayeli obayemba kumarwa hobona complete umbwire bwa Esther ninga Esther akagenda yazo mugabe ya mugambere cyayo kiriho kandi Ruhanga yamugire imbabazi kandi abayemba kwitwa bona tibitwa abwa Esther omuntu omwe Ruhanga yakozise umbwire bushikire kandi ashayizishikire kandi akakora ikindi kikire akaje n'abantu Abayisirayeli bona bakamba bakorekera nabwo cyo ntimaranga abwa Pastor Patience Museveni wa Gogo ntabwo ko murabya mu kigambo eki icyo kugira ngo twije mu yankore revival egumizemo etagaruka nyuma ngo kuyabereho mbwire bwa batatenkuru mu bakarugumagara genseji kandi abantu bakiro tugumizemo kandi oburungi bwo kinteke no kugira ngo twatanse nkamadini ecyo niyo beauty yacu mugambere mo kantke kibox yako ati kanka bagambere jya abantu baranga umwagwe 2000 nkaza umwihangere bakweta Netherlands ninga Holland twatwesirwe umbuzi wengirwe nsiyona obembeta Billy Graham kurgomagara gense biri byawiri konka nwe yatirote anoru nga Pastor Patience Museveni wa Gogo wakutaho hotel anoru so twena twaza abantu benshi bakorga omahanga gona kandi turgo mahanga igana kinana nabiri kandi wingana abantu mutwaro gumwe n'ingumi ibiri abantu abashomere n'abatashomere abanyadini ukatone twatujya barokore kimwe twatujundu konka ahakari yabine za titles zinayenda kahuraga ndakuna ntumanya ni bishop na apostle ni pastor ni evangelist konka ariyo na titles zinayenda kahuraga nzaniyo ba professor ba great theologian konka ariyo naye batashimira byo konka bakitse Yesu Kristo ko mujini wabo kandi numanya Bible netugambira injire Yohana eshore ko banza mushoro 12 abo bona bamwashire nibo bikiriza izina rye akaba ubushobozi ukwitwa abana barahanga so eje niyo ntandikaye kugira ngo nitugita tujya amadini gatakushana turgomukiza zatakushana konko murimo gwarahanga umurimo gwa revival tugushorora ekibi nkita muntu nichimushisha nichimukora kubi stana mwiba stana mwita amjechereza no yakwa yodine rye wache hechibi okay stane tarokuza kubuza no chukutera nture kandi stane akukora kubi nabwo cyo nsimarahanga okuturundana twena abantu barahanga kabure kigambo cyaranga thimwechi ni inkuru munonga ukuyigura amaziba okorwe biri 18 okwezo ndija kwa tujya kashozi boma ahambarira umusite ndija kwa nterga umbicheka byona bya Western Uganda nangwa na hano je bija kwija konka twena tutame hamwe Ruhanga atemire entumwaze okubura kigambo cya Ruhanga okwereza obujuruzi okushabira ensi n'abantu baranga twena turukwatanisa nabwo cyo nashimira kwija mu GNTV okuba part yo kubagambira abantu baranga tugenda kubeta nyona we bakatshaba kuba nitotaba kocheya kocheya beshitera neki konga twatanise n'abareberezi abamarebeza n'abagambira kandi n'amareberezi aga Pentecost churches so utambuza ati kandi abangaruka na Pentecost ababije bata abeshe mwenye n'abagambira ko najire umutano rwa Netherlands ngo rwahurane n'abagambira nkara abantu kuteto ya hansi yo musharaba ntureche gambo cyarahanga isandi ibiri sta mazireyo kuna abire ndiyo nizagarukarangaje ati noreba uture mu kabox kawe uture mu kabox kawe uteyateka ngo kujuna no kukabox yoriyo mu kabox kawe ako niyo wenka nimwe dini yanyweka nimo nargayo namayengo Ruhanga to kubasa kumuto mu kabox kawe takufikamu nargamo mu kabox kanje nazo mu box ya Ruhanga amen box ya Ruhanga ne Yesu yazati imwe mwena barihire nabaremerirwe mujarinye nanyi barhure takujurejo yagambira abasisi aha mushara batu basisi cyagiraki cyahwa ibansha narashashura yahwa yemera kajati bona abanjirize abo bana n'abana banje ntabwo cyo
niyo ngirejo kandi musingi ya revival ni mukuru munonga aha bwaci iyo agamazi bagatabirwe manyate mazi baga gutweta giziba nga ni okujunwa kwine mtendera yako aba revival kubajundwe eje kubanza baka kibi bakaba bomeserezwa engere kiburwa bahora bacu mutima nga bibro kutishomo mu byakozwe ntumwe shuri ibi ngo bacu mutima babuza Petero n'izindi ntuma ngo tugire tuta atumwetise mu batuzwe then muja kwego cyonco cyo mwero kwera kandi abona bikirize baguma hamwe barya hamwe bari fellowship hamwe so ejecho nje chikuru conviction betise bibyabo cya kandi betisa seriously na nabagambe utatu yo mu radio stock na ndiri bagambira umushaka juno ongekero cyo kubanza aya mishanejo yayitisa enkondo ekiro cya kabiri yayitisa muguha ekiro cya kushatengeri yaburwa yamanya ekibicija rahanga kimuleteraje atumanye bwo yitise enkondo ijo oketise muguha nywajo eje cyo akozire okibende atabishemwe yayimera atabishemwe munzasire ngumushuma ngibende konko mukwetisa akabanzo wenkondo yazo muguha nene yabona kuza owente nyine yibe nabwo cyabishemwe okujino kwa revival nuko kuletera abantu okwetisa kibi ngokukiri wa wibire okiba okachemera oketisa bushambane oketisa bushuma oketisa ejeni okaho bujuruzi abishemwe baho bujuruzi okasasura yiramujira umutima ekigambo cyarahanga okachitwara chikuro magaragaho okushaba okeze cyo kushaba bakabi numwe nkabishemwe batakusururana batakuje kuno widino kuno ababa Pentecost ababa babata kanabanga kan tubine mwero kwera no ebye bekaba bishemwe bekaba tara mu revival obabashundwa kagire akajundwe akari umwana waranga konge cyakandi bakamba kuondana bakundana bakurya hamwe bakwatana sema kagabo kandi kindi bakabagenderana n'umushana ukota kugendera mwirima holiness bakabagendera umukwera bakabashaba nanabagambe echa kandi bakamba bamanya ngo nibaza mwiguru nayo bakarugamba echa kandi bakaba generous basharinga ibintu byabo ibine n'abatayi babo nabwo cyo nyirabagambira ogomurmo guturukora twitu n'umurimo gwamukamo ati nko mu studio ngane ndondetse mukabiri niyo nyorote umurimo gwamukama nugujara ngo go and tell others because it is good news nga television age so abishemwe nyirabagambira tugende tubure ikigambo cyarana kandi rangatebekanise abahereza be abakuza kukosa kuri kikubure ikigambo cyaranga ito kitu korugashahe mweza kasheshe okusecho cyo shayibiri ekiro kigambo cyaranga umuntu ryantumye ndiyo turya ntunywa ikigambo cyaranga nitujamo nabwo cyo ndwera kusimaranga banywana banje nyirakwashaba mutareba ngo eje kabana ba Pentecost ababa kandi abangirikani ahansi yo musharaba twenda tujye mu mwiguru tino za kumbuza ati bito ko bishop wangirikani no bishop umwiguru babambuza okikiza Yesu Kristo nkomujuru wawe ebibya byakusasirwa ubwo ryaha tokinera banje muri Kristo Yesu nabwo cyo cyangiro kisya nabwo cyo inamagaragaje agataho aboko inogo mwana Yesu nwa inamagara nabwo cyo bijemo ejeriyo niyo subuko yo kujuna kwitu kandi eshingaba ni kiyamutuma ekiresere revival yagaruka nyuma ekiresere ibintu byagaruka nyuma abantu tubacitisaje bibi tubachereza bujuruzi abantu bineshoni na Bible kutwatoti ayambwene simwe zitambire ajukweka ati kastadium musumu konga ekigambo cyarahanga n'ekigambo cyaranga nabwo cyo tukibure tutarukushorora hanga warajune wari kumanya ukwara mukuze kandi ukwara genda misho konga cyingo bashaba mutware kikuru conference age hanga tayiro muri yankore right up ankore nabwo cyo ndenda kusima na Pastor Patience rwagogo nyina kushaba abantu barahanga muje ture kigambo cyaranga tokamanya manyarhanga nija enyeta yiterabusha abo cyabandi bija kongeraho konkaranga bahereza muca
kandi abena ndashimirwa mwene tata ukuje mu studio ashaka twatuye mu radio hamwe radio west turya radio west aturya ha GNTV okugambisha gamo cyaranga yabwo cyo tukora mu mugara amina okwereza kwitu umurimo kam twabusha mwena bakutureba uko abari Bushenyi abari Mitoma abari Kiruhura abari Banda abari Ntungamo haza barumanya baruma kureba abari Mbarra ba Kanoni ba Reveranda ba Himwena bokuba TV mu Gikunda shankeje ni mangu n'umuruho mwena ningira ngo na nabarokora of course mu muntu aba mungu mwena mwachorera ba Pentecote mwena Bishop ningira wabita bona hatagira wasigaraye yes abarahirwe bakare bano kubari bararetwe modoka mwije abarabatanankiro tagishire abukonjura ante no maza kumaheka mabasi yansiga kunkani mukushaba nkoko twire nota mwempi haza oketambura ningira bona abanyakiruhura aba oburisa bwona busaba dikon bwona diocese zona nana amakanisa bwona mwena umugisha gwanyu ninjana gogu bana basako bahereza ikigambo nkacumwe then twanza kwakira bagenzi bitu ikigambo cy'edakika nkemwe ningasha ako kubasibuza then tuongeremo kandi tuongeremo giendije abije mu kingo nabagambira no mugisha muhango kwatanisa umukubura ikigambo cyaranga amina ahabo kuba arobonako ubu tarza TV ngeje twarijira mu list konko mu list yaranga turaba turiyo yes konga list yo kuza TV ninga arabwa manu gajache gakanga no ndakwija konka manu gajache gayanga bwene hango watira umugisha ze kubura ikigambo cyaranga amen tukwindira abantu mu dini kubingazo mu gihe kinyiga no ikigambo cyaranga tucurura ikigambo cyaranga wacite mu nkora nico gasira nkiyo muntu konga kigasira na nabantu nyamwinji akuye ikigambo cyaranga nikise umugisha ejengo nakwerekana cyabwa cyebere twinabasisi binji twinabasisi binji kandi choma Bible kandi tore ikigambo cyaranga na TV na radio na media yona ekikurete bizubu Yakobo akakandika ngo kushomu Yakobo shora yo kubanza umushoro ngo abinebiri ngo abantu baba bahuriza konka babara kushito mu ngora bashananana urukorebera mu ndeberwamo akareba kwakusha ngo ngo mdacikenshi akebwa okuyanasha so abantu bingi nibahura ikigambo cyaranga konka twakushita mu ngora mbamanya ngo waza mu kitabo cyo kuruga ejoro ya 20 biragiro byo nabiri mu 10 otarigera barahanga abandi nyewindo otariye collection cyo kibizire otari bina markan tarbiriza ecere cya kabiri ecakashato tarizan sizina bya mukama ranga wawe ecakana ijuko weze ukweze kiro cya sabato ecakatano otinesho na nyuko ecamukaga otarita ecamushanju otarishambana ecamunana otariba ecamwenda otaribehera mutayi wawe ecikumi otariyetenga kintu cyona cya mutayo ebyona babejoma konga bacergaho sande bacishema sande gacura sande ahari kubanza batobera ngekitabo cyo nahandisire cyo bakweta submarine Christians submarine Christians submarine ne chombo nkitambura hansi y'inyanjoko kikuza yugura mwenci pakira kitambura kizansoke asande kibiri kimuka kigaraka cyangwa umwanya gwa guciye muringa kigaraka kitobera kigaraka gendero kwe kigaraka kituka mpaka kikire kikuzera akikuza so nibahore ikigambo cyarahanga ahasande wareba kubagurka wareba kubakoresha ngora wareba kubaterire konka hamande batobera submarine kuri sanzi batobera abakoze karupendanya kashema nyakakwereza so abamu batobera asande bagaraka ati namwe haraba tubucara Christmas mbazaka bakutuka Christmas nigo barga sabijemwe mareke tujunwe tumanyise ikigambo cyaranga tushite mu nkora ranga tisemuje mukama agumeni amina ni agumeniwe katubanze tunga hakarangwa ko otarga GNTV tumwe twatandika
Light Nations Church erikwebemberwa Pastor Patience Museveni Lwabogo bakulite Light Up Ankole Region for Jesus Crusade kurugabiro by'ukwezi 12 mpaka 18 byo kuwa gatanu 2024 omuchayi boma omutugwe kiterane eki n'okutimba amaziba ga revival akwatanisa n'abahereza nka Bishop Dr. Silas Sayebwa, Right Reverend Nathan Ahimbisikwe, Right Reverend Johnson Tino Mujuni, Right Reverend Stephen Namanya, Bishop Patrick Kwefuga, Right Reverend Amos Magezi, Reverend Canon Newton Barhisha, abagambi bakuru Apostle Alex Mitara, Bishop Dr. Joshua Rere, Bishop Dr. Mons Odonk, Apostle Dr. John Bunjo, Apostle Dr. Michael Chumuli, Apostle Dr. Daniel Batambuze, Bishop Deo Musoke, hamwe na mama Dr. Ice Mwesugwa, omukyala w'umureberezi